Malolo ngā rurua Tala Fou o Tala mai Ausetalia ala Radio Samoa. O zali mai New South Wales le wapu e ina mamolia i le ngau ia o poloka siriwa e siri atu i le miliona lo na tau. Wa mai le 9 News o le uta iwa se lau onsu kilo le siriwa na aveane mai sini i melepone i a Novemba luafe luatasi le na ngau ia ai. E le iloa ua ngau ia se i vangana u tau le lori na aveane le uta i melepone longo i loa leo New South Wales ma amata i loa masusu enga. Toi titi tolu tausanga murimuriane o le fato a moria se tangata e fasa pulu tausanga le matua o le adi ina pueina mai se taulanga i leitu i matu i se C4 Canberra. E le i mauala le uta e tūra i tangata le whamsnonga i le so, le whamsnonga i Goulburn. O le atura i foi i le whamsinonga se i le mai o se whalawelawe na ospa i aise tangata i leitu i sauteo New South Wales le Vansonei. Wala wane le fisosoani whapapawe se ka paka i Wodonga Place i Albury le tua oio New South Wales ma Victoria. Na mawatu ai seri e tolu tausanga ma manuanga ilona fatafata tongu fitia paramedics ma avei de whanmai pe taina maniwa i lava munumuriane. Na pueina leo le seri e lua sulvalu tausanga i Albury whatau le nei whaalawe ma o le sofo i atura i aile whamsinonga. Wala pata ia se unungani i sini e le North Sydney Council a whai ato e whaatino le langa i oinga na whai o le toso le cable i lungo le awala savali a e whawhanga ina la taawale e le tisep o le electric vehicle o le a whaasala lo e tongi le tolu se lau tolu se fulu o le vanga tupe whaasalanga. Whai mai le 9 News, sa manatu i la ua iolo o sa o le langa i oinga na whaatino, pei ta iwa whailo i ai le council e le whaatanga ina o na tatoso ni waia e le tise i no fuanga whaitele o na opopolenga i le saunga le mua tangata. Whai mai le mau le to rua lea, sa manatu fo i ua whesosoani li si o manga ina ua whaatau le la Tesla, lea pei tai e fōringa e tele atu fo i ni o na lui tau. Mo yeise la pata inga watu ina i tangata Australia e whaatatau le whaonga ina Wi-Fi i no fuanga whaitele. Whai mai le 7 News e tele se la matianga o iai e mai se la vai Wi-Fi e whaonga fua pe ona iai le malai lele whale tani malo whale ainga mai si no fuanga. Wa fua le la pata inga ono se pasese sa i rungo se whainga malanga mai Perth sa ia whaonga le Wi-Fi rungo le lele ma wai nisi o wha maumaunga mai nisi o pasese. O le o Michael Clapsis, wa tua ia ilo na whaonga le Wi-Fi rungo le whainga malanga lea, i se tūlanga le sao, ma Wi-Fi maunga o isi tangata, ia ma ua mōri ai mōri angata waspa inga i upeng ta whailangi, ia ma o au kuso e tō tūra ia i le whamsinonga. Wai mai la tau e ata mamai au o nanga ia tau interneti, tau mo whai pēr alo fia le whaonga ina o free Wi-Fi, ma a whai e whaonga, mautinoa o lo saunga le mū o whamaumaunga. Tala muli, e le iei ni manu angola e ta avale malana pasese le na tofu le latu ta avale le vaita ele po le swimming pool se ainga i le tu isau teo Perth. Whai mai li po te le 7 News o se ta avale tumu i pasese na anga i sao lava i le vaita ele si ainga le lata le valu le pōna pō ina ua le mawhai na tau fiofi le ta avale au anga i atu i se pi onga. E whasa pulu rua tausanga le matua le aweta avale. Au lana pāse se to o tolu e au fiai se tama i ta i whasu tolu tausanga, se li se fulu iwa tausanga, ia ma tamaite to o lua, iwa ma le se fulu tausanga, ele i aista sina whaamnua lia. O lo whaia nei le so e ngā leo le nei whaalawe, a e mori maunisi e whaafetaia, ne le ai o se tasi le vaita ele, po le awala fo i anga i atu le vaita ele, se manu e iei se soi fua e a whainai i le nei whaalawe. Ia ma le whaamanatu leo o whaailua foi i aweta avale ia toe tautua nā māla tau ia usta ia tūrā whono le ala tele a wala vale sanga le mū. O tala nā le Radio Samoa wala o whaafonga mai mo le nei fo ia so lulu toe whailua i fo ia tae au i seisi whaapoponga a ia manuia ngā ruenga o whenga iei mo se tātou tunu soifua.